Toi Tala Fou tol whaapoponga o Tala Fou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. O lo ilo ina le whaamalumalunga o pule ngā nua le ito malo Wellingtone le whaio ni si itanga i tau o pāse se wheo inga i to tono le ito malo. Pe se fulu pasene o lo fuafua ina mo le si itanga. Ma o se si itanga pito sili leo na mawalunga pe a fueli se fulu tau sanga ua tuanai. Mo tangata malanga nga i le tau langa mai wai rapa. Ia so e limo le vaiaso. E tu samale sfulu ono tā lao le a whaopopo. Mo ila toe malanga mai wai kana e 5 aso le vaiaso, pe tu samale sfulu tasi tā la e whaopopo i le vaiaso, a e walu tā la whaopopo mo ila tau e malanga mai a pahat. O le taimi nei, o lo whaatupeina whaatasi el whainga malo tele mapule ngā noo, pewa inga lau tele, mai na o le tasi o vai tolo pāsese, o lo la tau whaatupeina. Sa whailo atu il whaamalumalunga o pule ngā noo, e mawhai na whae titia le maawalulunga o la fonga ma ai Tala Fou, pe a whai se fulu pasene e si itia ai pāsese. O lo sa ilia le Tararua Range se tangata e maungai fitulua tau sanga le matua ina wale toi fo iane ilona ai ngai le asonga fua. Sa li potia petu sa o le whai le fiafio le asonga fua na le toi fo iane ai le tamai ilona ainga ma o lo whai sa ili ngā leo ma le vaenga la veai. Pio na ngā lului whaatasi ila tau mai horo whenua, Palmerston North ma Wellingtone. Wa whailo atu lau whai ngā luenga al matanga luenga wa onga, o le a iei ngā luenga o le a whaamuta e talia i le fuafuanga le malo, ina ia whaasau ina le fitu tesi ma le 5% mai ala tō matanga luenga. Sa la fuina atu le whai lau tusi mo a onga, se emaili lau whai ngā luenga i le asoa na nafi, o le a iei ngā luenga o le a whaetitia pe whaamuta, o le a iei fo isuinga i tupe whaalu, ya ila tau o lo whaakone karate, whaapea male au kone sale, o le o ngā tutono Novema na tauwhia i le matanga luenga. Ni awa noa ia sa tatalai whaafai ngā luenga ini tangata fou, mai lata ili se lau wono se fulu lea whainga o ia ngā luenga, mana ta ue so upu i lea taimi, le whaamama whaavenga o lea mata upu, i le matanga luenga wa onga. I le iloilonga sa whaasilisila ia au kusol tau sangata luai i le sa avea ma minista o whemalanga inga Andrew Little. Ua mauai o le visa lea na amataina e tali ai i le lava o tangata whainga luenga ina ua mai a le whaamai. Sa whaititi ai lea whainga o siaki na tatau na whai e sui o le ofisa ina ia whaatau maua i pēr taimi e whaanga solo ai le whainga o visa peita ai sa alanga tatau lava le whai unga le whaala potopotonga e sui ai le whaatau langanga. A sa le i lava o na ilo ni whaafita au le ono tutupu mania a fianga o na tula i mai ia suinga e whaanatinati ai taimi e whai ai visa. Sāmoa na awele whaamua i taimi whaatulanga ina e whaanga i o iai visa, whaatase i male tele o tālo sanga, a ngalo ini tūlanga i ono la matia i le polo kalame. Ma ina wala ngai le ufai ngā luenga ni atunga lunga, ini tūlanga la matia e o le polo kalame, sale i anu tele i ai le pūlenga, na amatali ai loilonga, ina ua whaalaua i tele se tangata ni whaafita auli. E whaapea e le ofai le ofisa ni siaki whale whai ngā luenga po o company, whaatasi ai manisi mata upu, sāta ita i e Jane Bestwick. Le iloilonga e fia iloa pe sa tala fia ngai le whaatinonga, ma whaanga solonga le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand. I le polo kalame o visa whai ngā luenga le Accredited Employer Work Visa, ma sa tuli loa le whaititi o le ono le leo na ai o tangata whai ngā luenga mai whafo, ma nisi o whaafita auli, o ana nafi le na whaalau iloa i le Public Service Commission, le i unga o la lātou iloilonga, o le amatanga o le masina nei, na whailo ai le lata i le lua se lau whale whai ngā luenga na whaalea o ngā ina i o lātou lai sene, e ma whaio na whaafai ngā luenga ini tangata mai whafo, i lalo lea polo kalame, ma sa so ina fo ilo fisa whemlanga i ngā New Zealand leisi se lau wonos fulfitu, e iai a lātou lai sene i lalo o lea polo kalame. Ua whaito ina le whainga malo o na e ui le au ngani atu o Māori, ua whaatino lava la lātou fuafuanga i whaamuta i le pūlenga le soifua malo loina mō Māori, o lo tau sisipea le National, i la lātou folafolanga pia na toi whaata atia e sei le Minister le soifua malo loina, Dr. Shane Reti lea whaala potopotonga, pe ona iei whelafulafua i ngā Parliamene, e pito sili ato na tele whaale e tono le soifua maloloina o Māori. Nei lo isi tangata anu i te tono New Zealand, ai meiseo whaama i pipisi ma mai tō mau. E o atu le taifitu tausanga e wawe malili wai Māori nei lo papalangi. O le tausanga e lua whelua lua, saulua i whaatu i nei le pūlenga mo le soifua maloloina o Māori. Aina sauno Dr. Reti, ua te tau na tū ma savali le pepe o le usfulu walu ma sina talo na whaatuina. Peitai,
e le o mawhai ewi i tau mawhai ngā lau whai ngā luenga. Aina sau no le pulisili o le te runanga o toa rangatira o se tasi fo i e te tono le komite whaatono le te aka whai ora e le i lava le taimi e wha le leia ma fofo i whaafi tauli i o watele tausanga o iai. O le asa tofi nei lea sa fofo e fofonga i nai le talo sanga a Lady Ture T. Moxon i le Waitangi Tribunal o nei whaapea ua tau mi e le pulenga Māori molo lātou soifua maloloina peitai o le o whaanatinati el Balmene na sauno Lady Ture T e le o whaalongo le malo e le i whaia fo ila lātou whaai unga i sea nganga le lei ma ua wa ai maa walalo le whaanga solonga maasani o le Waitangi Tribunal. Peitai e le o ioe i ai le palemia Christopher Luxon o lo o fola pea le malo le whaau i ato vai ngā tupe. Sa whaalu i le te akawhai ora i whaalaputupotonga Māori mo le soifua maloloina. I se saunanga le minista o whale le whaalaputupotonga mō pisinisi umia sa oloto i Wellington e le asoana nafi na ia whaamauni ai o le a whailonga i pule ngā nuuni ele e mawhaiona whawaini whale mo le tolu se fulu tau sanga e mawhaia pule ngā nuu ona le whaonga ina ai inga mō whale e telefo ngā whale ina ia mawhaiona whaatanga le whaunga o whale o atu i le taitolu fo ngā whale le tele o ele e au noa mani pē mita na fola fo i Chris Bishop o le a whaawhaingo fiona whautama i whale whaopopo i whale o ainga i lalo i folta i ono se fulu mita si kuea. I se saunanga Bishop le te o New Zealand ia tā wai ele o mativa le atunu i ele peitai o tū la fono le o lo o whainga tai o na whaaonga o le a whaawo na whaonga le whainga malo so whaatasi le polisi le leipa e whaatanga i ona whau whale o atu le ta i ono fu ngā whale e le mamau mano whanga o wheoa inga matu o atu i pule ngā nu o le avanoa e filifili ai po o whea mawhaiona whaua i whale o atu le ta i tolu fu ngā whale o le a esele wa inga Wellington e asonei mai le tolu se fulu tau sangolo manai e tutupu lava suinga ai le mawhaiona vave tino mai pe ona sauno le minsta. Sa lokaina leo se taulele ana mafuai ona tapunia o ngamani awalai High Street i Lower Hutt. Amata mai le afo le iwa le tae o nafi. Sa li poti atu i leo se taulele a o ia umia ina se whanai te tono se fale sa iei whaatasi manisi tangata se to otolu. Na tu ua e tangata ia to otolu le fale ele ia whaina i se taimi mulimuliane. Ai sa whaawau peona whaatawa nau le vaenga whaapitoa leo whaau pengaina le taulele ina ia si lima i le aso ana nafi. Sa whaato amawhaiona o leo te tono le fale maloka le taulele ai le itaina le valu le poa na po o le soetu la i le whaamsinonga whaitu malo Hutt Valley e tali o na mōlianga. E lei nisi nā whaina i lea whaafi tauli e Sāmoa moli le whaaftai leo i le ono sai o tangata uma o na o awhianga o la tau fuafuanga mai lea mata opo. E o atu i le tailua se fulua whetala ni tupe e toi whaafoi, pe o nau fuatu se tangata i fuafuaina le whaunga o whale i au kilani. I se tau mawhainga whaatau i se atu waini tama i whale i tutono ni whale titele po apartments. Ma i se ngā luenga i whaitau miliona tālalo na whaatupenga. E tu sama le wha se fulu ni whale po apartments e le o tau lia. Ma i se poloka o whale lua se lau se fulu o le maanaki i one hanga. E ama tātu le taiono se lau fits fulu a whetala le tau o whale ta itasi po tumoe. Ai mawhaiona toi fo ile se fulu a whetala. Ai mo whale ta i tolu po tumoe. Pe tu samal ta i walu se lau iwa se fulu lima whetala. E mawhaiona toi fo ile ta i lua se fulu a whetala. Ai la tau te whaatawina. O le tolu kuata o tangata New Zealand. Pe sile atu foi. Ele o ngā whatio na whaatau se whale. Ile maululunga o pasene tulu yolo i le taimi nei. Pe ona whaalia e Mark Todd. Le ai ana whale o le Ockham Residential. Sa le i whai ngofia le mākete o whale mai lava le whai unga o le lua whelua tasi. Na whaalia Todd. E alona o foi nā tu ni tau i po ni tupe toi whaafoi pe a whaatau le whale. Ona e mawhai ona pui le tau o whale po apartments. Mo i se tangata se lau fit se fulu ia ua mai ona whaatau. Sa le e se whaafitau li sao lātou whaafianga i le lua māsina talua i le whaataunga o ia whale e se lau fito se fulu. Wa malolo Sir John Key mai le taitaifono le whaltupe le ANC. O Sir John sa avea mapalemi o New Zealand i le vao le luafe ma le valu ma le luafe sfuluono. I le whainga malo a le National sa whaalia le ANC. O le a malolo fo i Sir John o se whaatono silo le ANC group. Amata mai le o ngā totono le masina fou. O le luafe sfuluvalu na ulua i filifilia i avea ma taitaifono. O le ANC di New Zealand aina avea masitasi o whaatono le ANC group i le masina na susoai. O tofia le ANC Scott St. John o la lātou taitaifono fou i le la lai New Zealand. O i o le taitaifono le Mercury Energy ma le Fisher Bakewell Healthcare.
Wali po tia le whaanga solo i se suenga ona o se teisa po se whana whaawila na ngaosi se whale e whaapesa whaongaina se fusuanga po se vevesi na tupu i le waoni tama onga i le aonga mawalunga i dacha viol ma se tasi tamaititia onga le asotofi taluai. Na po eina le ata se tasi o mātua na latane ma lafo i le News Hub na moli mawina i le ata le fasinga i ni tama beto o lima o le tamaititia to tasi na o atu i eisa tamaita i ma vao mai fōlinga mai o se whaia onga e tu sai mali poti. Masa whaalongo ina i le ata le o se whana whaawila, masa mole mawina fo i le tu e se tasi o tamaititi, i le tanga o lona ofu vai, na ta ua leo lo o lātou su e ina, pēna i se whana whaawila na whaonga ina i lea vevesi, he o mai le po ana po, i le i se tasi waloka ina i lea mata upo. I ta alonga, sa whailoa e tama i ta e o le tamilusanga la kapi o le supa la kapi au piki o la tau popo le ngai tali fofonga i o lo whaata i ta i le nei vai tau le ia i le tekonolosi fau. E mawhai o nei loa i po o ngaonga ni a awhianga i ulo tangata la kapi i taimi o lo whaanga solo le ta alonga. Ma sa whaonga ina mai lawai le tau sanga i lua wheluas fulu. Sa whianga i fo ile la kapi sopa li ima ni whaafi tau li lea tekonolosi i ta alonga i le whai unga le vai aso o tua nai. E a whia le ta alonga i le Vaoli Chiefs, Male Crusaders, e ui ua le wana whaata i ta ia tali pupuni o fufonga po o Smart Mouth Cards. Beita ina whaato a mawhai na maua wha maunga i le taimi tonu lava le tupo i se whaafi tau li. I se taimi ele i mamau atu. Mua sa whaatalitali se imae a le taalonga o na whaato a mawhaile o na kopi whaamatalanga mai le tali pupuni o le fufonga ma whaanga solo i leo iloilonga po i eini manu anga iulo le au ta alo na whaalia niso teina la kapi e le ave i tua o lātou teine whaamoemoina i taimi o lo whaanga solo i le taalonga ai o lo iailo lātou whaanaunau ta inga ina ia solonga le whainga o lea tekonolosi o na e ao ngā molo lātou saunga le mō. Tala Fou ia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.